Tony Ling Yong Iga Benar Student Movement Hadin wada Chami Lene da Cham dikenai wa da em da pak ke sitina ka DMO ke District Malaria Officer cha ka DSS ne benta untuk wa da penhap ki ya kini ki Woyo igani ga kejut malaria cha ka Karbi Anglong District te kini ki chnong ki wahap cha gini wa da penhap ki chigani man gigam ni ne wa ga Mukunor Murib Morab waga Tingler lahir kasi ba Kemul Bear Village teniling yong igasen kanu dapat juga jing sakhe ndre negesngi de yo ye cham wa ka District Malaria Officer ndre hadin walai hak office songka mcham ye ka de cham ye gi stop don hi yo ye klam ndre hadin kat tukat di por de yo ye ga phone call naka wakale da ego ya da ongo ba da ego le ya ka clarification untuk wa iniling yung igesen da dawa no ito wo wang mardor da ne wo wang mardor ya gani chiti ka wa ya gini gi chnong ki wa hap po ga street mkhalaya ba uman le ho ga po ga west center wa ini gi da wo to wa penhap ki chupo ka state assam ne chupo ka west Karbi Anglong din wada deputy chairman ga ni ga district malaria officer iniling yung igesen Benar Student Movement lai chairman wa deputy commissioner West Hill District hako wa pani tri jingche na benta kat kamu ni gisti ko desen na ni dapha na yang district malaria officer pada man chami o ulah dukularu kamtam pada ewi asuran na benta thu ye ka clarification na benta na ni na hi gadau hako wa kini Kibru penhan iki sa ke distrik Yogyakarta Assam. Manaliang yang di sini dukudaru i go chimkhiao yegni ka kam da ka sarkar hi nado di distrik nani go pat di bor yung distrik go pat da kim chimkhia ki hajing to wini ka kam i kam ka san banse prakhat ni umuf de ka winwan keluti khnang wa yo chungsuk chongsan kini kibru go yang i tam go em hari than bordar bat go em ka blok wan